Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nasabuhu sallallahu alaihi wasallam huwa sayyiduna Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim wa Hashim min Quraisy wa ummuhu Aminatu az-Zuhriyatul Qurashiyatul bint Wahab bin Abdi Manaf تلتقي مع النبي في جده الخامس من جهة أبيه. روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار ينتهي نسبه باتفاق علماء إلى الذبيح إسماعيل بن خليل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وورد أن هارون صلى الله عليه وسلم كان يرى متلألئا في جبين آبائه الأكرمين وما زال يتنقل بين أصلاب كريمة وأرحام طاهرة حتى خصت العناية الصمدانية به والده عبد الله. أبترنا نبت محمد صلى الله عليه وسلم ينال قولك محمد أنا عبد الله أنا عبد المطلب أنا حاشم نئي حاشم قول
Napoi andre gurutta muslim Rikitta asana paupole Binabitta sallallahu alaihi wasallam Maka de majappu puan Allah Ta'ala Purana pilih kinan Napole janna Ismail Naina pasina pilih Quraisa Pole janna kinana Naina pasina pilih Pole Quraisa Wijanna Hashim Naina pasina pilih Kak Pole janna Hashim Jajiyana bituna bitta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tau ripile pole riturumin Ripile masassarange Magang kay abbatiran naritu Nasaba as-sama turusan Tawapan litay Ripangutta Nabi Ismail Anak-anak pangutta Nabi Ibrahim alaihissalam Tunassari manan Rabbama sinni Assalamualaikum Ripawi majappu tajanna Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kay mero iri tacarilla Killa mattappari alingrona Sinin atau malambi turungin iritu Agana tallesan naritulle ripole riputo malambi Nalauri paramman mapacing Gan karapuero napuan Allah Ta'ala Pataleritu Ganapatan tuniritu Rito pajajian nariasan yang Allah Akhlaqu syarifah وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخسف نعله ويرفع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يهجر فقيرا أدكعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكرهه ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعد الملوك إليه يهدى ويعزب على بطنه الحجر من الجلوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم يكل اللو ويبدأ من لقيه بالسلام
ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه. وها هنا وكف بنا جواد المقال عن التران في الهلوة البيانية وبلغ ضاعن الإملاء في فلافل الإيضاح منتهى. Ampe malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkatoiritu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matan resiritau nanniya maraja pakatuna ale nama totor ya masing cewi lapi kajena ale nama to tepang pakianna ale nama to parrai dadina bimbena na ulama to ya masing ya teteng bisa bolana nasabala lapatu juwe dan nanni tahu kasih nanni lewat tu isi tudang nangro nanni nasiaram tu nabita tu malasana nangro anrangi napatabbawa tu nabita tu matena nangro nadiari hanatuna tunai nabita pakkere na pandrasarase akasiasing nanniya amaron nanniya nadarima mutoy nabitta tuntuk na taumat tuntuk nadiari hana pasidupang nabitta sewai tau nasabaan na cacay nanniya mutoy si poji nabitta tau kasih asih tau punai akatan nadiari hana makarrangi nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam arde tapna nanniya nagalli nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagalli kuang Allah Ta'ala nanniya napuriyo matoy nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam napuriyo kuang Allah Ta'ala na angkay turya masingitin rosi sahabana riwat tujopana na puwaday palinoy ngaka alagkaku na karna natin rosikku malaika ruhaniya na tunay mutoy nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untay nanniya anrangye bugalae kuwait topa himar nadatuange arumang kau'e lauri nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkay mutoy turya masingiri saysan na waktuwe nasalaki babwa na batu na pakku waluku nabajappu purariring niapat timpa gedong na tanah pitul lapi nanniya
beppu angkai tu bulu mailo mancaji ulawang natiya naritu naniya angkai nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatangi ada sia-siai napamulai witore waisi dupa nasabak berisalam naniya angkatui merona bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam palang peri sampajang naniya napapunco kiwi katok baju maeng aku nirini magang karikang alangiran na adai dari pasin rupa-rupai anyarang malasiri pak betang ngiriacoknan naniya nalattu kitoni kidukallana tau maroki erilalang pidak manasa-nasai pagangkan naritu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.